has taken the spirit. It has taken the commitment. I request, can we clap to the Lord at least for 1 minute? Don't get tired. 1 minute, please. Jaja, we are clapping. 1 minute. Remind her. Hallelujah. Hallelujah. Let me request you to take your seats. At times you will not know how the Lord is doing it. At times you do not know how the Lord is doing it. When the children of Israel left Egypt, going to the promised land, they faced an obstacle called Jericho. Yes, they had soldiers in themselves. But this time the Lord wanted them to fight Jericho in a different way. So he commanded them, you go around that city called Jericho 7 times. And on the 7th time, go round about it 7 more times. And as you are going around, make sure that you shout. The bearers of the trumpet should blow the trumpet to the sky. By the way, this strategy of fighting had never been deployed anywhere. But the Lord descended. The Lord broke walls. They sank down. Pastor Gacura, I'm so grateful to see what the Lord has done. At least I've known the history a little bit. And I've seen what the Lord is doing, that the Lord is faithful. Dear church, you are a sign that the Lord is faithful. I was talking to the pastor in the morning today that this building constructed here is not only for you to fellowship and house offices and projects, but it is a sign in Rwanda and in East Africa, even Africa at large, that the Lord is faithful. No. Some people have not yet got it. There are men and women who are going to come to this place. Some will not come, but will hear the story, the testimony. They will rise up in faith. They will go and build up magnificent projects and buildings for the Lord. Now you people are blessed.
bantu muhawe umugisha But the Lord has used you to do all this. koko Imana yabakoresheje gukora ibi byose. Help me tell your neighbor you are blessed to be my neighbor. Fasha ubwire mugenzi wawe ngo uri umugisha kuba umubanyi wanjye, umuturanyi wanjye. Come on, tell your neighbor, please. You Bwira are blessed. mugenzi wawe ngo uri umunyamugisha. Someone there is not being talked to. Tell them you are blessed. Reka mubwirane, bwira mugenzi wawe ngo uri umugisha. And turn to another and tell him or her you are blessed. Hindukira undi umubwire ngo uri umunyamugisha. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Out of nothing, Kuva mu busa the Lord creates greatness. Imana ikora ibikomeye. Out of the little and despised, Mu bikeya no mu bisuzuguritse the Lord raises greater armies and soldiers. Imana izamura ingabo zikomeye. Out of the weak, Mu binyantege nke the Lord raises something great. Imana izamura ikintu gihambaye. So the Lord works in a way we cannot see, Rero Imana ikora mu buryo udashobora kubona but we see at last. ariko ukabibona mu nyuma. So the Lord is doing something great even in these 40 days. Rero Imana hari n'ikindi kintu iri gukora muri aya masengesho y'iminsi 40. Hallelujah. 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 My name is Kasozi Robert Cephas. Amazina ye ni Kasozi Robert. Robert. I see so many new faces. Ndabona amasura mashya menshi. So this is a sign that I'm going to get other friends. Iki ni ikimenyetso ko ngiye kunguka izindi nshuti. I come from Kampala. Ava Kampala. And I have a wife. Tumugore. I'm a father of 5. Afite abana 5. Tell your neighbor, a father of 5. Mubwira mugenzi wawe ngo afite abana 5. When we were coming, because the journey was abrupt. Barimo baza kuko urugendo rwari rugoye. It was abrupt. I had to drive them to school. Rwari rutunguranye, yagombaga kubanza gutwara abana ku ishuri. Now, when we were in the vehicle, they were praying for me. Bari mu modoka bagenda bamusengera. And their mother instructed them. Mama barababwira. Our dad has got an abrupt journey and a mission to Rwanda. Arababwira ngo papa wanyu afite mission mu Rwanda. So everyone began to pray. Buri wese atangira gusenga. I remember the prayers of the last, the one who was young amongst them was praying. Ndibuka isengesho ry'umutoya muri bo. She said, God, yaravuze ngo Mana, we don't know Rwanda, ntabwo tuzi mu Rwanda, but the father is going there. ariko papa agiye kujyayo. Let nothing bad happen to him. Ntuzatume ikibi kimubaho. But we pray he comes back quickly. We pray he comes back quickly. Ariko turasenga azatebuke. In Jesus' name. Mu izina rya Yesu. So receive the greetings of my family. Rero mwakire intasho kuva ku muryango wanjye. At least my family came to Rwanda, but in the other old church, not this one. Umuryango wanjye waje hano mu Rwanda ariko mu rusengero rwa kera mwasengeragamo. Every time I come to this place, buri konje hano hantu, I want to open up my spiritual antennas and receivers. Bashaka gufungura antene zanjye zo mu mwuka. Because I love so much you people, your environment in Rwanda. Kuko nkunda ikirere cyanyu cyo mu Rwanda. I've not gone to many churches. Ntabwo nagiye mu matorero menshi. But every time I come here, ariko buri konje hano, I feel maybe the Spirit of the Lord is telling me something. Numva ko umwuka hari ikintu arimo arambwira. However much you invited me to speak to you, buri ko mu mpaye ikaze kubavugisha, my soul is expectant to hear him speak to me. Ubugingo bwanjye babwiteguye kamvugisha. And you know what? Muzi, out of your theme, the Lord has already started speaking to me. Muri teme yanyu Imana yatangiye kuvugana nanjye. How I pray that he also speaks to you. Niko nsenga ngo nakubivugane nawe. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Because one time Jesus approached a city. Kuko Yesu igihe kimwe yegereye umujyi umurwa. He looked at it and cried over it. Arawureba arawuririra. And he said, "Oh Bethsaida, Bethsaida." The city is called Bethsaida. Umujyi witwaga Bethsaida. The great things that are done in your midst. Aravuga ati ibintu byose nakoreye hagati muri mwe. If they had been done in another city, it would have repented ago. Iyo biba byarakorewe ahandi baba barihanye. So there is a way when people who are holding something don't value it. Hari igihe rero abantu mushigati ikintu ariko mutazi agaciro kacyo. And it benefits the neighbors. Bikagira umumaro abaturanyi.
How many of you know a tap? Pastor Gacura, tap yamazi bagita batya? Robine. You know it? Muzi robine. 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 Ne? Ne. Robine. My God. I'll tell them. Now, when it is planted somewhere, Iyo robine iri ahantu, it serves very many people at home. igirira abantu benshi umumaro. Those who are thirsty come and draw water and take. Abafite inyota baraza bakavoma amazi bakanywa. Those who are dirty also come and take water and shower. They get clean. Abanduye baraza bakavoma amazi bagakaraba. If you have animals at home, Iyo mufite amatungo mu rugo, animals also take water. nayo matungo araza agafata ku mazi. But the problem, Ariko ikibazo, this robine, iyi robine it does not take water. ntabwo ifata amazi, It remains dirty iguma yanduye for years. imyaka myinshi, But each day it is serving water. ariko buri munsi irimo iratanga amazi, Clean water. amazi meza, But you can find it rusty and having algae, greenish something. ariko ukayisangaho umugesi n'uruhumbu. I pray, Ndasenga dear member of this church, bamambire b'iri as the torero, Lord is blessing the neighbors, igihe Imana irimo iraha umugisha He abaturanyi, blesses you too in the name of namwe Jesus. ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Hallelujah. Haleluya. Indeed, I don't know why the Lord wanted me to come to this place. Sinzi n'impamvu Imana yashatse ko nza hano. There are a number of factors. There are a number of reasons. Hari impamvu nyinshi, I was not supposed to be here. ntakagombye kuba ndi hano. Number one, Impamvu ya mbere, we have an evangelism conference taking place in the eastern part of Uganda called Jinja. twari dufite ivugabutumwa riri kubera aho hantu And I was bita supposed to, Jinja. I was supposed to be one of the ministers. Nagombaga kuba umwe mu bavugabutumwa. Then in church, Nuko mu itorero I was supposed to stand on Sunday. nagombaga kuzabwiriza ku cyumweru. And we have lost two important ministers in our church. Twari tumaje kubura abavugabutumwa babiri mu itorero. Today, Uyu munsi I was supposed to serve in a deliverance class at our church. nagombaga gukora mu ishuri ryo kubohoka ku itorero ryacu. And number four, Icya kane, I lead a ministry called the RDTM. nyobora ministry yitwa RDTM. So we started 7 days of prayer and fasting, and I'm the main speaker. Twatangiye amasengesho y'iminsi 7 ari njyewe muyobozi. But amidst such, Hagati y'ibyo byose here comes pastor's voice telling me, can you come to Rwanda? haza ijwi rya pasiteri ngo waza mu Rwanda. And then the voice was telling me immediately, go to Rwanda. Ijwi rirambwira ihute ngo jya mu Rwanda. And I was saying, how will I go to Rwanda? Ndavuga ni gute nzajya mu Rwanda? I'm going for a burial. Nzajya gushyingura. My wife told me, you carry your bag very early in the morning, you go bury, after burying, board, you will enter Rwanda. I said, oh my God. Umufasha waramubwira ngo fata igikapu mu gitondo, ufate igikapu cyawe ujye gushyingura, nuvayo ufate bisi ujye mu Rwanda. So there is a reason as to why I'm here. Rero hari impamvu ndi hano. And I pray that reason is fulfilled in Jesus' name. Kandi ndizera ko iyo mpamvu ari yo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hallelujah. 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 Now before we go into the word of the Lord, Mbere yuko tujya mu ijambo I would ry'Imana, like to recognize the presence of two important people to me. ndashaka gushimira abantu babiri b'ingenzi kuri njyewe. One is my daughter in the Lord, Umwe ni umukobwa wanjye mu and buryo another one bw'umwuka, is a brother to her. undi ni umuvandimwe kuri wowe. May I request you and to stand up for recognition of these Reka people? mbasabe muhaguruke bababone. Mureke tubakire, tubakomere amashyi. And we thank the Lord for you. Dushima Imana ku bwanyu. The Lord did a miracle over her life, Imana yakoze igitangaza ku buzima bwe, most especially in giving birth. cyane by'umwihariko arimo abyara. We have a daughter who hasn't come. Dufite umukobwa waje yabyara. And when it was time to give birth to her, Igihe yarimo yitegura kumubyara, the devil fought so much to resist her birth.
umwanzi yararwanye kugira ngo amubuze kubyara, but the Lord stood firm as a protector and protected the girl. ariko Imana ihagarara yemye nk'umurinzi. They stayed in the hospital for a period of time, bamaze igihe kirekire mu bitaro, and the girl was in the nursery and on oxygen. umwana wabo ari kuri oxygen. And everybody maybe thought the girl was going to be lost. Abantu bose bibwiraga ko umwana wabo agiye gupfa, But the faithfulness of our God, ariko ubwizerwa bw'Imana the yacu, faithfulness of the Lord we serve, ubwizerwa bw'Imana dukorera, did not allow the little girl to die. ntiyigeze yemera ko uwo mwana w'umukobwa apfa. So we are blessed to have you, Rero duhawe umugisha kubagira, and thank you for coming to attend this fellowship. mwakoze kuza mu materaniro. May God bless you. Imana ibahe umugisha. Amen. 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 Now, dear members, Bamambure, let us go straight to the word of the Lord. reka tujye mu ijambo ry'Imana. And I believe the Lord is going to bless us. Ndizera ko Imana igiye kuduha umugisha. Let us pray. Reka dusenge. Father, in the name of Jesus, Data mu izina rya may Yesu, you come and occupy this time with your presence. reka uze wuzuze iki gihe kubaho kwawe, May you fill us with power. utwuzuze imbaraga. I pray for that person Ndasengera uwo muntu who has lost hope, wari ubuze ibyiringiro, who feels he needs more of you. ukeneye byinshi kuri wowe, That person who is looking for you, O King of Glory. uwo muntu ugukeneye mwami w'icyubahiro. There is a lady under this auditorium Hari umukobwa hano who is waiting for a voice of the Lord to speak to her. ukeneye ijwi ry'Imana kuvugana nawe. There is a gentleman also in this room Hari umusore hano muri iyi nyubako who is waiting for the word of direction. ukeneye ijambo rimuyobora Father, open up the ry'icyerekezo. heavens. Data, afungura ijuru, May you speak to us. reka uvugane natwe, Speak straight to our situation. vuga ku bihe byacu. This is the 23rd day. Uyu ni umunsi wa 23. We pray that may you release your Holy Spirit. Turasenze ngo wohereze umwuka May wawe, you speak to us in different categories. reka uvugane natwe mu buryo butandukanye. We are gathered here. Duteraniye hano, Old men are here. abasaza bari Old hano, women are here. abakecuru bari hano, Young ladies are here. inkumi ziri hano, Young men are also here. abasore bari hano, But even children are here. n'abana nabo bari hano. We represent our families. Duhagarariye imiryango yacu, We represent our cities. duhagarariye imijyi yacu, And we are representing our nations. duhagarariye igihugu cyacu. May you speak life to us. Reka uvuge ubuzima kuri twebwe, In the name of Jesus. izina rya Yesu, In the name of Jesus. mu izina rya And Yesu. everybody says amen. Reka twese tuvuge amen, And everybody says amen. twese twature amen. Hallelujah. Hallelujah. Now when we got the book of 1 Samuel, chapter Reka 5, tujye mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 5, we are going to read a few verses. turasoma imirongo mike. Can my sister read maybe in Chinyarwanda? 1 Samuel chapter 5. Can we begin from verse 1? Kadusome mu izina rya Yesu. Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana, bayikura kuri Ebenezeri bayijyana kuri Ashidodi. Isanduku y'Imana igezeyo, Abafilisitiya barayenda, bayijyana mu nzu ya Dagoni, bayishyira iruhande rwa Dagoni. Maze abanyashidodi babyutse kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, barayegura bayisubiza aho yari iri. Bukeye bwaho babyuka kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, kandi igihanga n'ibiganza bya Dagoni byaguye ukubiri n'umubyimba ku gitabo, hasigara umubyimba wayo gusa. Nicyo gituma abatambyi ba Dagoni n'uwinjira mu nzu yayo wese batarushya bahinguka ku gitabo cya Dagoni muri Ashidodi na bugingo n'ubu. Number 6. Nuko rero ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga abanyashidodi n'abo mu butware bwaho, arabarimbura abateza ibibyimba. Abanyashidodi babonye bibaye bityo baravugana bati, isanduku y'Imana ya Isirayeli nikagume muri twe, kuko ukuboko kwayo kwaturemereye hamwe n'Imana yacu Dagoni. Amen. Can you go to chapter 6 and read verse 5?
6:5. Chapter 6, verse 5. Nuko muzicurishiriza ibishushanyo by'ibyo bibyimba byanyu n'ibishushanyo by'imbeba zanyu zanduje igihugu, kandi muzubahe Imana y'Abisiraheli, ahari yabakuraho ukuboko kwayo no ku mana zanyu n'igihugu cyanyu. Amen. Amen. Father, may you bless the reading of your word. Mana, reka uhe umugisha ijambo ryawe, And may you open it that we may understand. uryagure kugira ngo turyumve, In Jesus' name. mu izina rya Yesu. Friends, we are in the 40 days of prayer and fasting. Nshuti, turi mu masengesho y'iminsi 40 twiyiriza. Whenever we enter into prayer and fasting, Buri uko twinjiye mu gusenga twiyiriza, we should always expect something great to happen. ugomba guhora witeze ikintu gihambaye kuba. This is what the Lord Jesus said to his disciples in Matthew 17. Ibi nibyo Yesu yabwiye abigishwa be muri Matayo 17. There was a lady who had a daughter, Hari umugore wari ufite umwana w'umukobwa, okay, maybe it was a son, and he came to Jesus. aza kuri Yesu. He reported the disciples who were working with Jesus. The lady reported the disciples to Jesus. Uwo mugore aregera abigishwa be kuri Yesu, The ba reason- Yesu kuri Yesu. The reason was simple. Impamvu yari yoroshye. The daughter or the son was sick and was brought to the disciples to be cured, but they failed. Umwana w'uyu mugore yari yararwaye, ajyanwa ku bigishwa kugira bamusengere, ariko barananirwa. So when this lady got a chance to meet Jesus, he told him, "Help me, my son is totally sick." Uyu mugore agize amahirwe yo kwegera Yesu, aramubwira ati, mfasha, umwana wanjye ararwaye cyane. But for several times I've been bringing him to your disciples, but he's not cured. Inshuro nyinshi muzaniye abigishwa bawe, ariko ntakira. Now Jesus turned against these disciples and said to them, Yesu ahindukira abigishwa barababwira, "O you generation that is faithless, mwa binyejana mwe mudafite kwizera, for how long will I endure you? ni kangahe nzabihanganira? How long will I be with you? Ni kangahe nzagumana namwe? I've been teaching you several things, but they are not at work." Nabigishije ibintu byinshi ariko ntago biri gukora. Now what Jesus as a master did, Icyo Yesu yari ashoboye cyane, he said, "Bring the son here." yarababwiye ati, muzane umwana. He commanded the demon to leave the son, and it left him immediately. Ategeka abadayimoni bari muri uwo mwana kumuvamo, bamuvamo ako kanya. Now the disciples, Abigishwa instead of growing angry, aho kugira ngo barakare, they came privately to Jesus baza begera Yesu, and they asked him, baramubaza, "Master, mwigisha, I've seen you chasing it away. nakubonye umwirukana, Why did we fail? kuki twananiwe twebwe? All these times you've been trying it, but it is not going." Izi nshuro zose twaragerageje ko ntiyagendaga. And Jesus gave them two reasons, Yesu abahiza impamvu ebyiri which are important this day. z'ingenzi kuri uyu munsi. Number one, Iya mbere, because of your faith being little. kwizera kwanyu ni guke. And number two, Icya kabiri, things of this kind, ibintu nk'ibi they don't go away ntago bipfa kugenda unless when you pray and fast. keretse iyo usenze kandi ukiyiriza. Hallelujah. Now Haleluya. whenever you say church, Buri uko uvuze torero, entering into days of prayer and fasting, ubona mwinjiye amasengesho yo gusenga no kwiyiriza, then understand menya neza that some things which are great are being moved away. ko ibintu bikomeye bigiye gukurwaho. As a servant of the Lord, Nk'umugaragu w'Imana, and moreover at this time, uyu mwanya allow me declare, munyemerere nature, things are going away in your life in the name of hari Jesus. ikintu kigiye kuva mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. You've not yet got me, but increase your faith. Ntabwo Things are going away. muranyumva, ariko zamura kwizera, hari ibintu bigiye kuvaho. May they go away in the name of Jesus. Reka biveho mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Now I want us to know Ndashaka ko tumenya that prayer alone ko gusenga konyine is not enough ntago guhagije to cause change in your life. ngo kuzana impinduka mu buzima bwawe. Please, can you repeat it in Kinyarwanda? This statement that prayer alone Gusenga konyine is not enough ntabwo guhagije to make things go away. kugira ngo gukureho ibintu. Repeat it to them in
gusenga konyine ntago guhagije kugira ngo kugira ibyo gukuraho. Repeat it until they understand it. Gusenga konyine ntago guhagije kugira ngo kugira ibyo gukuraho. Maybe change the words and they understand. Gusenga kutarimo kwiriza ntago guhagije ngo kuzane impinduka. Hallelujah. Hallelujah. Now, the time I'm going to stay here, Igihe cyose ngiye kumara hano, I'm going to be sharing with you secrets of heaven. ngiye kuba mbasangiza amabanga y'ijuru. When you understand these secrets Nuba wumva aya mabanga and you put them in place, ukayashira mu bikorwa, you apply them in your life, ukayashira mu buzima bwawe, you are going to see what we call the hand of the Lord upon your life. ugiye kubona icyo bita ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe. Are you ready? Muriteguye? Are you ready? Muriteguye? Are you ready? Muriteguye? Number one, Icyambere, you must understand ugomba kumva, the secrets of the spiritual world. ugomba kumenya amabanga y'isi y'umwuka. Tell your neighbor, Hindukira mugenzi wawe, we live in the physical world. mubwire ngo turi kuba mu isi y'ibigaragara. Tell your neighbor, please, I want to see them. Bwira Tell your mugenzi neighbor. wawe ngo turi mu isi y'ibigaragara, But what governs here ariko ibiyobora hano is in the spirit. biri mu mwuka. Repeat it to a neighbor. Come Bwira on, tell. mugenzi wawe ngo turi mu isi y'ibigaragara, ariko ibikorerwa hano biva mu isi y'umwuka. Now, my interpreter, I want you to explain to them that we live in the physical world, but growing, working, marrying, all other activities must first take place in the spirit, and so we see them in the physical. Explain to them. Be that preacher. Come on, preach to them. Turi mu isi y'ibigaragara, ariko gushaka, gukura, gukora bikemera, buri byo byose dushaka bihera mu isi y'umwuka. Explain. Bulira njiri. Turi mu isi y'ibigaragara, ariko ibitagaragara, ibyo dushaka biva mu isi y'ibitagaragara, biva mu isi y'umwuka. Hallelujah. 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 Now, for you to excel, Kugira ngo utere imbere, for you to do the business and you prosper, kugira ngo ukore business yaguke, for you to stand as a minister and you overcome the city, kugira ngo uhagarare nk'umuvugabutumwa utsinda umujyi, you must first overcome in the spiritual world. ugomba kubanza gutsinda mu isi y'umwuka. If you want to be this powerful mother Niba ushaka kuba uyu mubyeyi ufite imbaraga, who is going to give birth to children that are going to be successful in the country, ugiye kubyara abana b'abanyamugisha mu gihugu, the power is here, imbaraga ziri hano, not here. ntago ari hano. Here. Hano. Come on, touch your knee. Say Kora ku here. ivi ryawe uvuge ngo hano. Now in our country, Mu gihugu cyacu I see different ladies coming to me. njya mbona abagore benshi baza kuri njye, Pastor, pray for me. pasiteri nsengera. My husband does not love me these days. Umugabo wanjye ntago ari kunkunda muri iyi minsi. There is a way I no longer beat him. Hari ukuntu ndimo ndamukeka cyane. Ekigambo kuba neno bakirina olina aganti omuwala ankubye omukazi ankubye omusajja ankubye. Do they still have that word? Beating, not beating this, but the love whereby somebody. Yes. Umugabo Chibuulire. Preach about it. Umugabo wiwe aramushitura. Okay. Now the lady says, Uyu mugore arambwira, I'm no longer in my husband's heart. ntabwo nyibona mu mutima w'umugabo wanjye. If I prepare food, he does not eat. Iyo ntetse ibiryo ntabirya. And you know what, Pastor? Urabizi pastor, Even the money is going out to other people. n'amafaranga ari kuyatwara mu bandi bantu. This man leaves us with the 4 children. Uyu mugabo adusiga n'abana We don't bane, have school fees. na school fee, na minerivare, But the little money he gets, ariko udufaranga duke you abona. find him running after these other girls. Uramubona yiruka inyuma y'abandi bakobwa. One lady came crying because the husband was locked in a bar. Umugore umwe yaje arira kuko umugabo wiwe yaramaze Bara. igihe mu kabari. Is it that? Okay. And you know what they did? Uzi icyo bakoze? Now I asked them Naramubajije, that if you want to go back to his heart, niba ushaka gusubira mu mutima we, go back to God. subira ku Mana, Tap into the spiritual
jya mu mwuka. Get the power to dominate. Asaba imbaraga zo kuganza. The moment you get power, igihe uzabona imbaraga, your word will be a decree. Ijambo ryawe rizaryoha. Now let me show you what the world is doing. You people church, you don't know. Reka mbereke iby'isi iri gukora mu itorero ntabyo muzi. The world knows Isi izi neza that even if it is to do a business, ko niba ari ugukora business, it needs a spirit attachment. bikeneye kuba bifite aho bihuriye n'ibyo mu mwuka. But because they don't have God, kuko badafite Imana, they just go to witchcraft. bajya mu bapfumu. When it is time for a family to give away their daughter, iyo bisabye umuryango gutanga umwana wabo, they take that daughter through rituals. bafata umwana wabo. Rituals are what? Umuhango wo gutanga umwana wabo. Iyo hari ibyo bashaka, bakora umuhango wo gutanga umwana wabo. Continue. You preach on my time. You preach. I've given you my time. You preach to them. Tell them what the fathers do, the mothers do to this young girl, but in witchcraft. Hari imihango bakorera kuri uyu mwana iyo bashaka ko ashaka. The spirit of mine is very brief and I love her. She saves time. Praise the Lord. Praise the Lord. Do you know why they are doing all this? Uzi impamvu barimo bakora ibi? They want to send their daughter in marriage but with an attachment of the spirit. Bashaka kohereza umukobwa wabo mu rushako ariko afatanye n'iby'umwuka. Do you know what officers are doing in their chairs? Uzi ibyo abofisiye barimo bakora mu ntebe zabo? Broad day you find them very busy at office work. Ku munsi basanga bahuze mu kazi. But when it comes to the night, ariko iyo bigeze nijoro, they are consulting mediums, they are consulting witches, barimo baragisha inama abarozi, abapfumu, to give them power to stay in that office. kugira ngo babahe imbaraga zo kuguma muri ako kazi. Do you know what businessmen are doing? Muzi ibyo business bari gukora? In order to run successful businesses, kugira ngo business zabo zitere imbere, they need to first sacrifice and call on the gods that are having control over the cities, the villages, and everything. Batanga ibitambo kugira ngo bavugane n'ibyo mu isi y'umwuka. You know, you get the point. Murabyumva? Now, church, torero, if we are to overcome, if we are to win, niba turabo gutsinda, we need to have the power of the Spirit. Dukeneye kugira imbaraga z'umwuka muri twe. We need to, when we are saying something, iyo turimo tuvuga ikintu, it becomes authority because of the power behind us. kigira ubutware kubera imbaraga zituri inyuma. Hallelujah. 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 Today, uyu munsi, Jesus is teaching someone. Yesu ari umuntu arimo arigisha. Your prayer way of life has been ending to a certain level. Uburyo wasengaga hari ahantu bwagarukiraga. But today you are going to engage the spirit world. Ariko uyu munsi uragomba kuzamura isengesho ryawe mu buryo bw'umwuka. And more power is going to be joined to you. Imbaraga zawe urazihabwa. Let me tell you something. Reka ngire icyo mbabwira. There is nothing on this world nta kintu kiba kuri iyi si can operate ordinarily. Can operate in a normal way or nta kintu cyo ku isi gikora mu buryo busanzwe, kiba gikeneye imbaraga zidasanzwe. When you find a young girl like this one at the campus, iyo ubona umukobwa ungana nk'uyu muri kaminuza, small as she is, mutoya nkanjye, but you're not too small. Praise the Lord. Hallelujah. If at all she has a spiritual backup around her, iyo afite backup y'umwuka cyangwa ibimufasha by'umwuka bimuzengurutse, she can be the controller of the city, like it or not. wabyemera utabyemera ayobora umujyi. Now, if it comes to praying, iyo bije mu gusenga, it is not only the church that prays. ntabwo ari itorero gusa risenga. Even Muslims pray. N'abisilamu barasenga. Even traditionalists pray. N'abanyakonikoni barasenga. The Buddhists pray. Abaramya za Buda barasenga. But what makes our life different Niki gituma ubuzima bwacu bugira itandukaniro? is that when we pray, Nuko iyo dusenga, there is something supernatural hari ikintu cy'imbaraga that zidasanzwe overshadows us. kitubudikira. Do you get that point? Murabyumva? Say, Lord God. Vuga Mana. Tell them to say, Lord God. Vuga ngo Mwami Mana.
Give me the power b'imbaraga to understand the spiritual world. kugira ngo nsobanukirwe isi y'umwuka, And let me overcome kandi reka nganze the weak prayer life that I have. ubuzima amasengesho y'intege nkeya nagiraga. And from today, kandi guhera uyu munsi I declare ndatura I'm strong, ndakomeye. Mureke tubyature cyane. Ndakomeye, I'm connected to you. This. mfite connection nawe. Reka tubisubiremo. Mfite connection nawe. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Mwizina rya Yesu. In the name of Jesus. Mwizina rya Yesu. Amen. 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 Now, rero I want us to look at what we call the hand of the Lord. ndashaka turebe icyo bita ukuboko kw'Imana. The hand of the Lord, ukuboko kw'Imana, to understand it clearly, kugira ngo tukumve mu buryo bwagutse, we need to understand the language the Bible uses. tugomba kumva ururimi Bibiliya ikoresha. The Bible uses a language of similitudes, of signs, examples. Bibiliya ikoresha ururimi rw'ingero n'ibimenyetso. Hallelujah. Hallelujah. It uses a sign, ikoresha ibimenyetso, it uses a type, ikoresha ubwoko, but it has a meaning behind. ariko bifite ubusobanuro inyuma yabyo. For example, urugero, when they say that God is a mighty man of war, iyo bavuze ngo Imana ni umurwanyi ukomeye, it does not mean that God is a soldier ntabwo bivuze ko Imana ari umusirikare putting on a combat holding a gun. yambaye umwenda wa gisirikare ufite n'imbunda, But his power ariko imbaraga ze is extra, is greater than, or is like that of a mighty man of war. zirenze iz'abasirikare. Do you get the point? Murabyumva? Now, when the Philistines said that the hand of the Lord is too heavy over us, rero igihe abafilisitiya bavugaga ngo ukuboko k'Uwiteka kuraturemereye, that statement was a meaning uwo murongo wari igisobanuro that there was something great in power overcoming them. ko hari ikintu gifite imbaraga zikomeye cyari kirimo kirabatsinda. Now I want you to understand this. Ndashaka wumve iki. Whenever the word the hand of God is said, buri ku ijambo ukuboko kw'Imana rivuzwe, understand this. wumve iki. They are referring to the great power of God that is in motion. Baravuga imbaraga z'Imana ziri mu bikorwa. Do you get the point? Murabyumva? Whenever the hand of God is said that it is inexistent, buri ko bavuze ko ukuboko kw'Imana kuriho, then when you look around, you see mighty things of God's power taking place. ukabona ibintu byo gukora kw'Imana birimo biba. Now 40 days witnessing the hand of God, iminsi 40 irahamya ukuboko kw'Imana. when we are praying and fasting, buri yo dusenga twiyiriza, we are in other words telling God, mu yandi magambo turabwira Imana, we want to see your power. turashaka kubona imbaraga We want to zawe, see your presence turashaka kubona kubaho in our kwawe families, mu miryango yacu, at our businesses, mu byo dukora, in our church. mu itorero ryacu. We want to see you moving. turashaka kukubona ugendagenda. You get the point? Murabyumva? You know, a church can choose to be cold and silent. Itorero rihitamo gukonja kandi ricecetse, It can choose ryabihitamo, either to be cold ryahitamo gukonja and they read the Bible as in history. rikasoma Bibiliya nko mu mateka. In those years, Muri iyo myaka, Pontius Pilate got on Jesus. And in those years, muri iyo myaka Herod captured Peter. Herode yafashe Petero. That is the end of that day. Iryo ni iherezo Let us ry'umunsi. meet once again next Sunday. Reka tuzongere tuhure ku cyumweru kindi. Or Cyangwa the church can say, itorero ryavuga as it was in the book of Acts, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, the same God who rescued Peter from prison Imana yakuye Petero muri gereza is the same God we serve.
niyo Mana dukorera. And so today we stand, Rero uyu munsi turahagaze, we declare turatura, whoever is in a prison buri wese uri muri gereza is getting out. arasohokamo, He's getting out. arasohokamo, He's getting out. arasohokamo. Now it is the church to choose. N'itorero ribihitamo, It is the church to choose. n'itorero ribihitamo, It is the believer to choose. n'abizera bahitamo. Either you want to see the mighty power of the Lord at work in your days, No kubona ukuboko kw'Imana mu minsi yawe, or you talk of the power that worked in other people's days. uhitamo kubona ukuboko kw'Imana cyangwa kwizera ibyakozwe kera. But for me, Ariko kuri nge, I would like to see his power ndashaka kubona izo mbaraga in my days. mu minsi yanjye. Is there anyone here who says like me? Hari umuntu umeze nkanjye wifuza nkanjye? Please say it out at me. Vuga ngo njyewe I would like to see God's power ndifuza kubona imbaraga z'Imana in my mu days. minsi yanjye. Hallelujah. 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 In one of this week, in one of the days this week, Muri iyi minsi y'iki cyumweru, the Lord is going to show you his power. Imana igiye kukwereka ukuboko kwayo. Hallelujah. Pastor, are you aware that in church Pastor, uzi neza ko mu itorero there are people who don't even know that God speaks? harimo abantu batazi ko Imana ivuga? Pastor, mudiremo ikibuzo ekyo nabali bakitegeere. Pastor, uzi ko mu itorero harimo abantu batizera ko Imana ivuga? They just hear that God speaks. Bumva ko Imana ivuga gusa. But when you ask them, Ariko iyo ubabajije, has God ever talked to you? Imana yari yakuvugisha? They say, Baravuga he. God Imana talking? ivuga How? gute? When? Byari At what time? sangahe? Oh my God. Imana yanjye, I want to tell you the truth. ndashaka kukubwira ukuri. He is going to talk to you. Igiye kukuvugisha. I speak this that you charge your faith battery. Ndi kukubwira ibi kugira ngo usharije kwizera kwawe. Your battery called faith. Charge it as you charge your phone. Bateri yo kwizera kwawe yicomeke nk'uko ucomeka telefone yawe. Pastor, one day it was an afternoon Pastor, umunsi umwe byari ikigoroba in one of the conferences in our villages. mu giterane kimwe cyo mu midugudu y'iwacu. It was a revival meeting like this one. Yari amateraniro nk'aya, As the preacher was preaching, umwigisha arimo yigisha, the light shone umucyo uragaragara, and I saw I don't want to call it a creature, but a structure that looked like a man mbona ishusho imeze nk'umugabo in that light. muri uwo mucyo. I could not see the eyes, the word, but I could see the structure. Sinabonaga amaso cyangwa ibindi bihimba, ariko nabonaga ishusho. Then the voice called out my name. Ijwi rihamagara izina ryanjye. Kasozi, Kasozi, I've called you naguhamagaye to raise me an army kugira ngo unshirireho ingabo that worships me zindamya in spirit and in truth. mu kuri no mu mwuka. And you know what happened? Uzi icyabaye? Fire came from him. Umuriro wavuye kuri uwo, It entered my life. umuriro winjiye mu buzima I bwanjye. began babbling. Nangira gususumira. Susumira. Sengurwa. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now I felt every power on my skin, every hole. Numva utwenge two mu ruhu rwanjye Emitting out fire. turimo turasohora umuriro ngo. When the Lord comes down in a congregation, Iyo Imana imanutse mu itorero, different things happen. hari ibintu bitandukanye biba. I want to promise you members who are seated here, Ndashaka kubabwira mwe muri hano, the Lord has a reason with you. Imana ifitanye impamvu And nawe. is going to raise something great. Rero hari ikintu igiye kuzamura kuri wowe. My. Mwabaye iki? Maybe you didn't know what you called for. Ntabwo muzi ibyabaye. They didn't know what they are inviting. Ntabwo muzi ibyo murimo murararika. If you are inviting the hand of the Lord, Niba uri murararika ukuboko kw'Imana, let me show you how the hand of the Lord looks like. reka nkwereke ukuboko kw'Imana When you kumeze. read Job chapter 36 verse 32. Yohana ibice 36 umurongo wa 32. Job 36.
Yohana 36. Job. Job 36, verse 32. Yobu 36:32. Kadusome mu izina rya Yesu. Ihisha umurabyo mu maboko yayo, maze ikawutegeka guhamya intego, guhinda kw'inkuba kugaragaza ibyayo, amatungo nayo akamenya yuko umugaru uhinduye. Hallelujah. Hallelujah. The book is Job. Igitabo ni icya Yobu. Chapter 36. 36. You look into your Bibles. We are reading verse 32. Reka musome muri Bibiliya zanyu. Can we read that verse out loud for this Mureke congregation? twese dusome cyane. 1, 2, 3. Let us go. Ihisha umurabyo mu maboko yayo, He covers his hands with lightning maze ikawutegeka guhamya intego, and he commands it to strike. guhinda kw'inkuba kugaragaza ibyayo, His thunder declares it. amatungo nayo akamenya yuko umugaru uhinduye. The cattle also concerning the rising storm. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Can you stretch out your hand like this? Reka ugire ikiganza cyawe gutya. Now, the Lord is palm or hand. Ikiganza cy'Imana He loads it with fire. kiba kirimo umuriro. Huh? Raise it like this. Mugire gutya. Raise it like this. Kigire gutya ikiganza cyawe. God is a hand. Ikiganza cy'Imana Is filled with fire coals. cyuzuyemo umuriro. How do you call fire coals? Amanda. Fire coals. Cyuzuyemo amakara yaka. That one. Praise the Lord. Amen. And whenever he's waving it like this, Rero buri kirimo ikigize gutya, you hear thunder. You know thunder? wumva umurabyo. Sure. Wumva inkuba. As the rain is coming, Nk'aho imvura igiye kugwa. there is that lightning that moves around. Iyo imvura igiye kugwa, hari umurabyo, hari inkuba zikubita. Because God's hand is loaded with thunder. Kuko ukuboko kw'Imana kuzuyemo If the imirabyo. Lord waves or swings it around Iyo like Imana this, izunguje ukuboko kwayo, spiritual thunder and lightning goes out. imirabyo yo mu mwuka iraba. You get the point? Murabyumva? And this is the reason Niyo mpamvu why when the enemies experience the hand of the Lord upon them, they feel burnt and overpowered. abanzi igihe bari bahuye n'uku kuboko kw'Imana kwababereye kubi. Hallelujah. 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 We are in 40 days, Turi mu minsi 40, but we are calling upon heaven. ariko turi guhamagara That may ijuru the hand of the Lord filled with fire kugira ngo uko kuboko kuzuyemo umuriro swing around our neighbors, guhuhe ku baturanyi bacu, against the enemies, kwizunguze ku banzi bacu. and may the thunderbolt move out and scare the enemy. Nuko iyo miraba nikubita ikanga abanzi bacu. Can you enter into a prayer and say, Lord, I call upon this fire? Injira mu isengesho uvuge ngo mwami ndahamagara uwo murabyo. I want you to read that prayer as they are answering. Read it. Data turahamagara uko kuboko kwawe kuzuye imirabyo n'inkuba. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Continue. Reka uko kuboko kwawe kube ku buzima bwacu. Call that prayer. Uko kuboko kwawe kugere ku banzi bacu. Uko kuboko kwawe gukanga intambara. Uko kuboko kwawe gukanga uburwayi. Uko kuboko kwawe gukanga ibihe. Uko kuboko kwawe gukanga umwanzi. Reka uzamure isengesho. Zamura ijwi ryawe. Hamagara uko kuboko. Reka twese tuzamure amajwi yacu. Reka wature uko kuboko ugira ibyo ukwaturaho. Gira aho uhamagara uko kuboko. Gira aho utegeka uko kuboko kugaragara. Reka wature kugaragare ku muryango wawe. Reka wature kugaragare mu buzima bwawe. Reka wature kugaragare mu byo ukora. Hallelujah. Hallelujah. Now listen to this. Reka wumve ibi. To some of you, Kuri bamwe muri mwe. you are going to become more fiery than you ever been. Hallelujah. Mugiye kuba umuriro kuruta uko mwigeze kuba imiriro. Repeat it. Mugiye kuba imiriro kuruta uko mwigeze kuba imiriro. To some of you, Kuri bamwe muri mwe. out of this prayer time, Muri aya masengesho.
You are going to come out fiery. mugiye gusohokamo mutwika. And even your members will say, but these days you are fiery. Bamwe muri mwe bagenzi banyu batangiye bavuge muri iyi minsi uri gutwika. There was a young girl Hari umukobwa umwe who was suffering from the problem of sexual immorality. yari afite ikibazo cy'ubusambanyi. Sexual immorality. And she tried to count the number of men she was sleeping with on a daily basis. Agerageza kubara abagabo baryamanye mu buzima bwa buri munsi. And they were more than 15. Barengaga 15. I said, oh my God. Ndavuga yego komana. You are turning into a prostitute? Uri guhinduka indaya? And she told me, this is the reason as to why I came, Pastor. I need God to help me. Arambwira ngo niyo mpamvu naje pasiteri ndashaka Imana impindure. And I asked her, Ndamubaza, how do you go through them all at the same time? ni gute bajyamo inshuro icyarimwe? She told me, Arambwira, when I call one and he's not picking, I call the other. When the other picks, then I go. mpamagara umwe iyo atanyitabye mpamagara undi, yanyitaba nkagiye kunyitabye. And another thing she told me, it's because I need money too much. If this one gives me little money, I'll go to another one to add on me money. So I end up sleeping with them all. Arambwira ngo impamvu nuko mba nkeneye amafaranga, iyo yamaye make njya kumpa menshi, niyo mpamvu ndyamana nabo bose. But she told me, Ariko arambwira, but deep inside my heart, indani mu mutima wanjye I feel this is not the life I must live. ndumva atari bwo buzima nagakwiye kubamo. I'm sorry to God. I need forgiveness. Nkeneye imbabazi z'Imana. Then I told her, repent. Ndamubwira ngo ihane. And let us begin by deleting these contacts. Kandi reka dutangire tubanza gusiba izi nimero. I told the girl, bring your WhatsApp number. Ndamubwira ati zana nimero zawe za WhatsApp. Let us begin deleting these people and their conversations. Reka dutangire dusiba buri muntu wese n'ibiganiro mwagiranye. She brought the phone. Azana telefone. She gave it to me. Arayimpereza. And she began telling me the names as we are deleting one by one the conversations. Atangira kumbwira amazina ngenda nsiba buri kiganiro buri When we kiganiro. deleted the first one, Dusibye uwa mbere. the face turned. Isura irahinduka. And she was like jamming. Atangira kumera gutya. When deleted the second conversation, Sibye ikiganiro cya kabiri. she began crying. Atangira kurira. She cried. Ararira. And I asked her, Ndamubaza, why are you crying? kuki uri kurira? She told me, Arambwira, I feel I cannot let go of these people. ndumva ntareka aba bantu. They're important to me. N'ab'ingenzi kuri njye. I need their voices. Nkeneye amajwi yabo. They're telling me sweet words of love. Bambwira amagambo meza y'urukundo. And I told her, but you are in church and you are choosing to decide today to follow God. Ndamubwira turi mu itorero kandi uri guhitamo gukurikira Imana. And she said, yes, Pastor. Aravuga yego pastor. But it is painful. Ariko birababaje. And I told her, until you decide today. Ndamubwira ngo kugeza uhisemo uyu If munsi. not, you will not overcome. Nudahitamo ntabwo uzatsinda. So when we went to the third person, Tugeze ku muntu wa gatatu. she fell off from the seat. And she said, oh my God, it is painful. Ava mu ntebe aravuga ati Mana yanjye ibi birababaje. Then we entered into prayer. Turangira turimo dusenga. And I told her, don't go back to them. Ndamubwira ati ntuzabasubireho. Yes, they will try on you, but don't open up. Ndamubwira ati yego bazashaka kukwegera ariko ntuzabafungukire. Reduce on the time you give them. Gabanya igihe ubaha. Because when you give them much time, this is how they are captivating you. Kuko uko urushaho kubaha igihe niko barushaho kukugira imbata yabo. I told her, Ndamubwira each one of them buri umwe muri bo entered your heart by you giving him time. yinjiye mu mutima wawe kuko wamuhaye The igihe. more you listen to their voice notes, Buri uko wumva amajwi yabo, the more you call them, buri uko ubahamagara, the more you meet, buri uko uhura nabo, they are occupying your entire heart and they are defiling you. barimo baruzura umutima wawe. Out of tears, Mu marira she cried and said to the Lord, I'm back. ararira cyane abwira Imana ngo ndagarutse. And she prayed down there on the ground. Arasenga apfukamye hasi ku Then I butaka. felt in my heart to lay a hand upon her. Numva mu mutima wanjye ijwi rirambwiye ngo murambure Call the ikiganza. Spirit of the living God to fill her. Hamagara umwuka w'Imana ngo amwuzure. And you know what happened? Uzi icyabaye? That hand of the Lord came upon her.
cya kiganza cy'Imana cyaje kuri we. When the hand came upon her, Ikiganza cy'Imana kimujeho. that invisible fire came upon her life. Wa muriro utagaragara waje ku buzima bwe. We met after 2 weeks. Twahuye nyuma y'ibyumweru bibiri. And she told me arambwira that they try calling her, ko bagerageje kumuhamagara. but they say Ariko baravuga, these days she has changed. muri iyi minsi warahindutse wa mukobwa. There is something around her which is not right. Hari ikintu kitari kugenda neza kuri wowe. And another one told her Undi aramubwira that whenever I try calling you, something is hindering me. buri ko ngerageje kuguhamagara hari ikintu kimbuza. Friends, Nshuti, when the hand of the Lord comes upon you, iyo ikiganza cy'Imana kije the kuri Lord is wowe, going to protect you, Imana izakurinda. even from the enemies that had overpowered you. No mu banzi basa nk'abakurusha imbaraga. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. How many of you need this hand of the Lord tonight? Ni bangahe muri mwe bakeneye izo mbaraga z'Imana uyu May you mugoroba? receive that hand Reka in wakire icyo Jesus' name. kiganza mu izina rya Yesu. Hallelujah. Haleluya. You are not only going to scare enemies, Ntabwo ugiye gukanga abanzi gusa, but you are also going to become powerful in the spirit. nawe ubwawe ugiye kuba umunyembaraga mu mwuka. When you read 1 Kings chapter 17, Abami ba mbere ibice 17, there is a man called Elijah. hari umugabo bita Eliya. Elijah Eliya stood before the king yahagaze imbere y'umwami and said, aramubwira, as surely as the Lord lives, nk'uko Imana iriho there is going to be no rain. nta mvura izigera igwa, There is going to be no rain nta mvura izagwa on this nation, muri aya mahanga, because you people kuko mwebwe mwabantu mwe have dealt treacherously against the Lord. mwakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. A lot of evil and wickednesses in this land. Buri byangwa n'amaso y'Imana. So I sentenced this land to not rain for 3.5 years. Rero ndategetse kugira ngo imvura ntizagwe imyaka 3 n'igice. And you know what happened? Uzi icyabaye? The angels in heaven Abamarayika mu ijuru saluted and said, yes, sir, barakoze isarutu bavuga yego, as your word is. nk'uko ijambo ryawe They riri. began locking the heaven. They locked. Batangira gufunga ijuru, bafunga ijuru. The moment your prayer has that gist of the supernatural, heavenly, Buri ku isengesho ryawe rifite iryo mbaraga z'umwuka, you will command things and they will begin to move. uzategeka ibintu bitangire kukumvira. Many people will come to you Abantu benshi bazaza kuri wowe, because just recently they will discover kuko vuba cyane bazamenya ko that when you pray, iyo usenze things work. ibintu birakora. They will run to you. Bazaza bakwirukaho, They will tell you, let us join hands together. bazakubwira ngo reka duhuze ibiganza. It must go away. Bizagenda And so they go away. maze bigende. Father, in the name of Jesus, Data mu izina rya Yesu, it is my prayer ni isengesho in ryanjye these 40 days, muri iyi minsi 40, may you come down to your people. reka uze ku bantu bawe, May you open your godliness to them. reka ubereke ubumana bwawe, May you reveal yourself to these ladies. Reveal yourself to these reka ladies. ubiyereke aba bakobwa, Reveal yourself to these men. wiyereke aba basore, Businessmen who are here. Businessmen who are here. abafite ibyo bakora bari hano, The servants of the Lord who are here. abakozi b'Imana bari hano. We pray that let there be this mighty force of power Turasenga kugira ngo izi mbaraga in the name of Jesus. bazigire mu izina rya Yesu, In the name of Jesus. mu izina rya Yesu. Now I want to wind up with this. I will begin with it tomorrow. Ndashaka gusozana n'iki, nzatangirana nacyo ejo. What the hand of the Lord does. Icyo ukuboko kw'Imana gukora, Write it down. reka wandike iki kintu. The hand of God Andika iki kintu. Ukuboko kw'Imana works in creation and sustenance. gukorera mu byaremwe. Creation is kutonda. You create something. Byaremwe. Ukuboko kw'Imana gukorera mu byaremwe And also sustaining. kandi kugakora kugira ngo guhaze. Praise the Lord. Haleluya. When we read Isaiah Iyo dusomye muri Yesaya 48, ibice 48, Isaiah 48, Yesaya 48, when we read verse 13, that is the last verse. umurongo wa 13, The Bible says, indeed my hand has laid the foundation of the earth. ukuboko kwanjye niko kwashizeho urufatiro rw'isi,
And my right hand has stretched out the heavens. ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru. When I call to them, they Iyo stand up together. mbihamagaye biritaba. Now in the army, there is a position called a sergeant. Mu gisirikare hari umwanya bita uw'abaserja. Sergeant, you call them what? Sergeants are called. It's okay. In French. How are they called in French? Sergeant. Sergeant. Oh. Praise the Lord. Now these are the men Aba ni abagabo who have got a very audible voice. bagize ijwi rinini. Abagabo bafite ijwi rinini rivuga gutyo. I call upon you, line up. Bavuga ati ndabategetse mutonde umurongo. None of you should wave the hand. Nta n'umwe muri mwe ugomba kunyeganyeza ikiganza ukuboko. Move back 3 steps only. Musubire inyuma intambwe 3 gusa. Turn right. Muhindukire iburyo. Shake a bit. Mwizunguzeho. But you soldiers, Ariko mwa basirikare. praise be to God. Imana ihimbazwe. Now the Lord says, Imana iravuga my hand ukuboko kwanjye laid the foundation. niko kwashizeho imfatiro. I put everything on it. Buri kintu ngenda ngishiraho. And with my right hand I sustain the heaven. Mu kuboko kwanjye niko kwabambye ijuru. Listen to this. Reka mwumve iki. And he says, Aravuga whenever I call upon them, buri uko mbihamagaye they all stand together in byose response. birahagara bikitaba. Let me tell you something. Reka nkubwire ikintu kimwe. You need to understand. Ukeneye kumva. When we enter into prayer, Iyo twinjiye mu we are masengesho calling order. turahamagara itegeko. We call for order. Turi guhamagara itegeko. Haleluya. You get the point? Murabyumva? You find out that your children are not in a proper state. Urabona ko abana bawe bari kwifata nabi. Maybe they lack wisdom. Wenda barabura ubwenge. Maybe they are not fed well. They are not feeding well. Ntago barimo barya neza. Maybe they are becoming stubborn. Cyo bari kwitwara nabi. When you go to the Lord in prayer, Uri kugiye ku Mana ugasenga. you are going to Him who has a hand. Uri kujya kuri ufite ikiganza. And you use His voice in prayer. Ugakoresha ijwi rye mu gusenga. Like that sergeant, you also stand and command. Nk'uko uriya museje ahagara agategeka. Hey, children, Hey bana, today you will feed well. uyu munsi murarya neza. You will have wisdom when you're at school. Muragira ubwenge ku mashuri. And you know what wisdom does? Uzi icyo ubwenge bukora? It responds and says, hey, Afande, we on duty. Ubwenge buritaba ngo yego afande turabikora. You see how Jesus is raising his army? Uku niko Yesu arimo ategura ingabo ze. Army of prayer warriors. Abasenzi. You are going to command this city to get saved. Mugiye gutegeka uyu mujyi ukizwe. You are going to command the businesses to begin. Mugiye gutegeka amabusiness atera imbere. You are going to command demons to leave. Mugiye gutegeka amadayimoni ahunge. You are going to command supporters in church to come. Mugiye gutegeka abaterankunga mu itorero baze. Why? Kubera iki? Because God's hand is upon us. Kuko ukuboko kw'Imana kuri twe. Hallelujah. 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 I want to leave you with a few minutes Ndashaka kubasigira iminota mike that you may stand and do the commanding. kugira ngo namwe mwihagarariye mugire ibyo mutegeka. Allow me welcome our pastor. Reka nakire pasiteri That he wacu takes us through this time. atuyobore muri uyu mwanya. Because when he's commanding, Kuko iyo ari gutegeka he doesn't need an interpreter. ntabwo akeneye umusemuzi. Pastor Allen is already here. Pastor Allen ari Can you hano. join your hands together? Reka dukoma amashyi That we welcome her and takes us through this twakire time. pasiteri atuyobore muri uyu mwanya. Reka dukomere Imana amashyi. N'umukozi w'Imana tumukomere amashyi.